Omiljeni festival filmova na španskom jeziku, Španski metar, biće održan po 13. put u organizaciji Instituta Cervantes od 20. maja do 6. juna u Beogradu i Novom Sadu. Šta će publika moći da pogleda, zna naša reporterka Dušica Jovanović. Dušice, šta bi izdvojila iz repertoara filmova? Minja, pre svega moram da napomenem da je pripremljen zaista bogat program i u tom smislu ne mogu da izdvojim nekog favorita. Međutim, ono što mogu da izdvojim i ono što mi je danas privuklo pažnju jeste izložba koja je takođe otvorena u okviru festivala, tako da ćemo danas pričati malo i o filmovima, ali vidjet ćete zaista fascinantne slike na ovoj izložbi. Danas je sa nama Mladen Savković iz Instituta Cervantes. Hvala puno što ste danas sa nama i hvala puno što ste nas lepo ovde ugostili i zaista i pre uključenja sam mnogo toga interesantnog saznali, a sad ćemo to podeliti i sa našim gledaocima. Tako je, pa danas je u galeriji Instituta Cervantes otvoren drugi dio izložbe Mad About Hollywood. Prvi dio je otvoren prošle sedmice u Jugoslovenskoj kinoteci i ovo je izložba koja govori o 50. i 60. godinama u Madridu i okolini Madrida, kada su počele da dolaze hollywoodske zvijezde, kada je počelo da se snima, zapravo hollywoodske superprodukcije su se jednim dijelom preselile i u Madrid. I tako mi na ovoj izložbi možemo da pratimo ko je sve tih godina lutao i živio u Madridu. Evo, Mladene, hajde da pođemo odmah od prve slike koja privlači pažnju čim se uđe ovde. Tako je, to je Ava Gardner koja stiže na aerodrom Barajas sa velikim osmijehom. Ona je zapravo u Madridu živjela najduže od svih zvijezda koje imamo na izložbi, više od 10 godina. U početku je dolazila samo da bi snimala filmove, a kasnije je odlučila da se preseli i kao malo kolega, ona je zaista uživala u tom gradu, izlazila je, mogli ste da je vidite u barovima flamenka gdje je učila da igra, interesovala ju je korida, čak je upustila se i u strasnu romansu sa Luisom Miguelom Dominginom, to je čuveni matador španski, i zaista je disala punim plućima u Madridu i nisu joj smetali španski mediji koji su onako dosta stidljivi bili kada su u pitanju hollywoodske zvijezde, jer su znali pod kojim su oni pritiskom u Hollywoodu. Možemo da vidimo ih i kako šetaju recimo na ulici Gran Via, vidimo evo i Marlene Dietrich kako dolazi u Madrid gdje je nastupala u paviljonu u okviru parka El Retiro u srcu Madrida. To je zaista bio zanimljiv trenutak kada su, najviše zahvaljujući studiju, odnosno produkciji Samuela Bronstona, hollywoodski reditelji i drugi hollywoodski studiji počeli da dolaze u Madrid i da zapravo snimaju filmove koji nisu mogli, odnosno skuplje bi bilo snimati ih negdje drugo. Tako je recimo Madrid poslužio kao scenografija za Moskvu, za film Dr. Živago, izgrađen je cijeli jedan antički Rim za snimanje pada Rimskog carstva i postoji mnogo zanimljivih priča koje mogu da se vide na ovim fotografijama. Elizabeth Taylor. Evo upravo vidimo i tu fotografiju. Ona je sa novinarima u hotelu Hilton. Hotel Hilton je zaista bio jedan od ključnih hotela, odnosno lokacija u tom trenutku u Madridu, gdje ste vi mogli da vidite evo odmah do nje i Garija Coopera kako stiže na aerodrom Barajas, koji je također bio smješten u tom hotelu. Mi smo pripremili i mapu sa svim tim lokacijama gdje može da se vidi. Evo mape i ovde iza nas, kao što vidite. Dakle, tu su obeležena sva ona mesta gde su rađena snimanja. Jeste. Mi smo se potrudili da napravimo mapu sa lokacijama snimanja, ali i da označimo gdje su bile prodavnice u kojima su kupovali, koji su muzeje posjećivali, gdje su voljeli da izlaze, da piju, da igraju flamenko, čak da uče i bolero i naravno na kraju ili na početku svega gdje su zapravo snimali filmove. I šta nas čeka u ovom kutku? Tako je, ono što vaši gledaoci sada mogu da vide jeste upravo Samuel Bronston sa ekipom koja ugovara snimanje filma Pad Rimskog carstva. Samuel Bronston je gledao, obilazio je Rim za lokacije za ovaj film i shvatio da bi njemu bilo lakše da se antički Rim izgradi u Madridu. Također, tu je i fotografija sa ekipom filma Dr. Živago, s obzirom na to da je roman Borisa Pasternaka bio cenzurisan u Rusiji u tom trenutku, snimanje nije moglo da bude organizovano u Moskvi, međutim, oni su odlučili da ga snimaju u Madridu. I ono što je bilo zanimljivo jeste da su oni mislili da će u Španiji da nađu i snijeg i dobre uslove za snimanje studijsko. Međutim, to je bila jedna od najtoplijih zima u Madridu, snijeg nije ni pao. Pa je onda cijela ta velika produkcija morala dodatno da se usloži da bi se pravio vještački snijeg, da bi mogli da se snimaju ruski predjeli u Madridu. Pokazali smo jedan deo izložbe. Voljela bih za kraj, pre nego što se osvrnemo i na filmove, da ipak i ovu fotografiju predstavimo. Sofia Loren. Tako je, u naš izlog je stigla Sofia Loren, koja je zapravo na snimanju filma Pad Rimskog carstva, a društvo je pravi tadašnja princeza Sofija, koja će kasnije postati kraljica Španije. U tom filmu
učestvovala recimo i Betty Davis, koja je imala priliku da sjedi na kraljevskom tronu, što samo mogu, to je privilegija koju zapravo imaju samo članovi kraljevske porodice španske, ali je njoj bilo dozvoljeno da tokom snimanja to uradi. Smo predstavili delić, a drugi deo ste izložili takođe u kinoteci. Jeste, drugi dio može da se pogleda već sada u Jugoslovenskoj kinoteci i naravno u Jugoslovenskoj kinoteci u četvrtak veče otvaramo Španski metar. Otvaramo ga ciklusom filmova klasika španske kinematografije. U četvrtak prikazujemo film Dželat, koji će biti besplatno prikazan. Ovo je jedno od ostvarenja Luisa Garcia Berlange. Berlange je čuveni španski reditelj koji bi ove godine napunio 100 godina. Dželat je besplatan, da napomenemo. Tako je, u četvrtak će ulaz u Jugoslovensku kinoteku biti besplatan. Potrebno je samo da tokom dana svratite do biletarnice kinoteke i preuzmete besplatne vaše ulaznice. Što se tiče glavnog festivalskog programa, možeš li da izdvojiš neki favorit? Pa ja bih svakako pozvao publiku da dođe na film Ane. U pitanju je film koji je na baskijskom i koji govori o odnosu majke i ćerke, odnosno zapravo o tom nepoznavanju različitih generacija i tome koliko, čak i kada vam je neko član porodice, u pitanju je recimo ćerka ili kada je majka u pitanju, postoji jako jedan skriveni svijet koji će glavna junakinja ovog filma morati da istraži. Taj film se prikazuje na otvaranju ciklusa Savremeni film 26. u Kulturnom centru Beograda i tu će biti prikazano najbolje od savremenih filmova na španskom jeziku. Imamo filmove ne samo iz Španije, već iz Argentine, Meksika, Čilea i drugih zemalja Latinske Amerike. Biće ovo, prošle godine nismo mogli da se družimo na španskom metru zbog pandemije, ove godine uz poštovanje epidemioloških mjera, mislim da će druženje biti odlično. Evo i mi ćemo sad za kraj, hvala ti puno na razgovoru, pozvati gledaoce da dođu na druženje. Čuli ste šta to ima od programa, imate dakle izložbu u Institutu Cervantesa, možete pogledati i filmove o kojima je Mladen upravo sada govorio, a festival traje dakle od 20. maja do 6. juna, pa izvolite. Minja? Da, pozivamo naravno gledaoce da pogledaju i da učestvuju naravno na ovom festivalu, pregršti i filmova, ali i ova izložba o kojoj ste malo pre govorili. Bila je to naša Dušica Jovanović. Vi ostanite uz Novi dan.